Nshuti bakumvira Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri cy'uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru ari kuvuga kuri aya manywa. Amakuru nuko ingabo za AFC 23 bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira mu masa make ari imbere. Birashoboka ko AFC 23 iza gutangaza ko yafashe umujyi wa Uvira, cyane cyane ko mu masaha 9 mu masaha y'Igoma baraba bafite ikiganiro n'itangazamakuru. Mu icyo kiganiro n'itangazamakuru batangaje ko baza kuvuga ku bijyanye n'umutekano muri rusange ndetse n'ibyavuye mu masezerano yemejwe na Perezida w'u Rwanda hamwe na Perezida wa Congo igihe bari Washington. Ariko amakuru ya none yo ku rugamba nuko umujyi wa Uvira abasirikare ba M23 AFC bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Mu isaha nk'imwe ishize nuko bari kurwanira ku misozi ikikije umujyi wa Uvira, ariko amakuru ahari aka kanya atugeraho aravuga ko bamwe deja mu basirikare ba AFC 23 bari mu mujyi rwagati wa Uvira, kuko hari kumvikana amasasu menshi yaba y'imbunda ziremereye n'imbunda zoroheje. Igihari aka kanya nkuko muza kubibona ku mafoto, ku mavideo tuza gushira muri kiganiro cyacu, hari abaturage batangiye kuva ku bwinshi mu mujyi wa Uvira, ndetse n'amashuri yaramaze gufunga imiryango kuko uyu munsi akazi kabyutse gakorwa nkuko bisanzwe. Ariko ubu tuvugana nko mu masaha ya saa 5 n'igice amashuri yose yafunze imiryango yayo, babwira abanyeshuri gutaha, ndetse ababyeyi bamwe bajya gukura abana babo mu bigo by'amashuri aho biga. Ikindi kandi nuko hari umurongo muremure nkuko nejo twababwiye w'abantu bari barimo gukura amafaranga yabo, ariko ubu tuvugana banki nazo zafunze kubera urusaku rw'amasasu ruri kuvugira mu mujyi rwagati wa Uvira. Iyaba DGM iyaba banki zose zafunze. Abasirikare, bamwe mu basirikare ba FRDC ndetse na Wazalendo bo bamaze gufata inzira berekeza Kalundu hano. Kalundu ni babitanga iki Poro, bayitanga iki Poro bayita icyambu. Ni icyambu kiri kuri Lake Tanganyika, aho bagiye benshi bari bufate amato abambutsa akabageza Kalemi, abandi bashobora bakambuka bakajya mu Burundi. Hashize nk'amasaha 2 bo bari bamaze kubimenya, batangiye gusohoka. Abasirikare ba FARDC na Wazalendo batangiye gusohoka mu mujyi wa Uvira. Ikindi gihari nuko imirwano ubu ngubu tuvugana nabwo iri no kubera nayitwa Kavimvira. Muziko ariho hari umupaka munini uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Burundi. Aka kanya tuvugaga naho amasasu ari kuvugira Kavimvira, nawe intambara irakome mu gice cya Kavimvira. Muziko umupaka muto uhuza Uvira n'u Burundi, cyangwa kariya gace ka Plaine de la Ruzizi n'u Burundi, M23 yari yagafashe umusibo ejo. Uyu munsi ubwo rero bari kurwana kugira ngo bashobore gufata Kavimvira. Umuntu uza gushobora kwigiza undi kure hano Kavimvira araba afite amahirwe yo kuza kumetriza no control umujyi wa Uvira, kuko ikavimvira nkuko nababwiye ni umupaka uhuza n'u Burundi. Mu gihe igisirikare cya FARDC, Wazalendo ndetse n'abarundi bashobora kwigizayo M23 AFC, urumva biraba bibaha avantage yo kureba uburyo bashobora kurekipera n'utundi duce. Ariko mu gihe Kavimvira yaramuka ifashwe byaba birangiye. Uburyo bwari bwo bwose bwo kuza gukora riposte bwaba busa n'ubwarangiranye. FARDC icyaba gihari byaba bisigaje gukoresha indege, ariko kuva bahanura drone baganura na kajugujugu yari iri kurasa ku birindiro bya AFC 23, ntabwo barongera gukoresha drone, nta nubwo barongera gukoresha kajugujugu. Nanone kuva naho AFC 23 yatereye ibibombe i Burundi muri Kibitoki, na kugeza ubu ngubu nawe ntabwo barongera kurekura ayandi mabombe bayatera kuri position za FC M23
na gatatu. Ejo bundi nimugoroba Perezida Tshisekedi mu ibanga rikomeye cyane yagiye mu Burundi kubonana na mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Mu byo bari bagiye kureba ni uburyo bashobora gusova cyangwa n'uburyo bashobora kurwana ku mujyi wa Uvira ntufatwe. Ariko amakuru ahari nuko Ndayishimiye yamubwiye biragaragara ko bitagishobotse ko basova uwo mujyi, ahubwo bategura uburyo bashobora kuzakora aso cyangwa bashobora kuzakora riposte yo kongera kwisubiza uwo mujyi nyuma bamaze kwisuganya, kuko ikigaragara ubu ngubu ibintu birasa naho biri kubaca mu myanya y'intoki. Andi makuru nayo akavuga ko yageze no muri Tanzania, aho yari yagiye kuvugana na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassani. Mu bintu Samia Suluhu Hassani yamwemereye ko bazohereza abasirikare 1,200 zingana na batayo 2, ariko bakazabohereza Kalemi, kubera ko Kalemi ni ari umupaka munini wa Kongo na Tanzania. Bakazabohereza Kalemi kugira ngo barwane ku mujyi wa Kalemi, kuko nibamara gufata Uvira, nibamara kwinjira Uvira, bizaba biboroheye kwinjira Kalemi, kwinjira Katanga, kwinjira Tanganyika, mu ntara ya Tanganyika bizaba biboroheye cyane, no kwinjira Maniema ari ifite umurwa mukuru witwa Kindu, bizaba biboroheye cyane. Niyo mpamvu yagiye kuganira na Tanzania imwemerera batayo 2. Ndibuka neza mu makuru yacu, nimba mwibuka neza, mu minsi 2 ishize nababwiye ko ari batayo 2 y'abasirikare b'Abarundi bambutse bakambara impuzankano za gisirikare, impuzankano za gisirikare z'u Burundi, kugira ngo bajijishe bazinjire muri Kongo ari nk'Abarundi, kuko Abarundi bemerewe kwinjira muri Kongo aho bashaka, bakajya gufasha leta ya Kinshasa kurwanya umwanzi, kuko bo bafitanye amasezerano. Leta ya Kinshasa yagiranye amasezerano n'u Burundi. Urumva mu gihe nta masezerano afatika yagirana na Tanzania kugira ngo yinjire igomba kwitwaza umutaka w'u Burundi. Nayo ngayo makuru ahari igihe cyari cyo cyose duhereye nonaha. Mwitegeko bishoboka 80% bishoboka ko umujyi wa Uvira uri bube wagiye mu maboko ya AFC 23, no mu kiganiro n'abanyamakuru kiri bukorwe. Ni hatari, haiko panike. Hagati y'ubuyobozi Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi ba AFC 23 ko baza gutangaza ifatwa ya mgrupe bibakie confidentiel. Masauti ya watu isikie kuleteana shida. Mukomeze mudukurikire, turi kumwe. Soda wanaanza teremka.